Svi napadači na grad Vukovar imali su isti cilj, te su u skladu s njime javno i vidljivo djelovali. Posebni izaslanik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, gospodin Cyrus Vance, srdačno se rukuje s opasnim kriminalcem s Interpolove tjeralice, simbolizirajući time svu ljigavost tadašnje diplomacije. U toj zemlji gunja i opanka, gde su zore... Pri obilasku vatrenog položaja naišao je i kapetan Dragan. To se to samo različaraju bojište. Pa pogledajte, poštovani gledalci, kako je izgledao njihov susret. Tijekom susreta četničkog vojvode Šešelja i kapetana Dragana iskazat će se sva glupost benkovačkih Srba. U ponedjeljak prvi dan borbe, šta je bilo? A gdje je to on smešan? Bojo! Koji zajedničku borbu? Postavili smo depešu predsjedniku da treba dobiti. Snimak govori o beogradskoj bahatosti i o potpuno bolesnim međusrpskim odnosima. Nije, tamo. Kapetan Dragan zamijenio jer je bio protiv Petnika, ali nismo... Predsjedniče, prođite malo s ove strane, komandante, dođite ovdje. Nećemo se svađamo, hoćemo srpsku vojsku da znam da su jedni i drugi. A Franka, da, volio bi hvala. Ovdje, ja sam došao samo da se pozdravim, jedin za Beograd. Hvala vam na posjetu. Hvala. Kako ćemo vratiti? Poslao nam je. Pa ne, ali vi se slažete. Njega je Babić heroj, a ja sam samo kondicioni instruktor. Ušli ste u politiku previše, niste smeli. Gospodine, ja Ako samo je govorim došlo istinu, do ja ne smijem sukoba, da kažem svoju istinu. ne smijete dok rat ne završi. Ako ta istina nije korisna u ratnom stanju, ne smijete da je A ko sam me uključio? A morali ste sami da zaključite. Ja sam zaključio da sam smatram to što vidim. Nanijeli ste samo štetu. Samo ste štetu nanijeli. Vojvodo, kad sam rapustio kapetan vratio prije Za kapetana ima ratište u zapadnoj Slavoniji samo vape za sposobnim komandantima. Ima u istočnoj Slavoniji dalje. Ali kapetan je došao ovdje. Pa došao je ovdje i ovdje je dao mnogo. Ovdje imate Milana Babića. On je vaš heroj. On je heroj. Tako ne smijete da postavljate. Vi ste ga proglasili herojom po meni. Vi danas bunite vojsku protiv predsjednika vlade Krajine. On je predsjednik vlade. On je kukavica i izdajnik koji je razbio našu jedinicu. Koji je razbio Kninče. Vi razbijate front ovdje. I niste trebali ni da obilazite taj front. Vi razbijate front. Tako to ne može. Ne može tako. Pošto ovo je samo moj teritorij, ja ne bih želio da se to ovdje razgovara. Ja sam došao da pomirim Milana Babića i Milana Bačića. Dobro, u redu, ali nije se trebalo o tome razgovarati ovdje. Imamo mi borce ovdje svoje, sve, s odim riječima, ako se s odim došlo, bolje da nisu došli. Bolje da nisu došli. Najbolje je ono da koga narodu... Hvala vam na početi, ali nisi treba govoriti. A ko pita narod? Ako je to to. Prepustimo mi to narodu i to nikad nije bilo, niti će da bude. Vas vojska traži ovdje, da dođete ovdje, jer je ostane. To utiče na moral, A i Vojvodi. puno toga. Ali I morate da budete tu. Ušli ste u sukobu koji niste smeli. Pita se, Babić je predsjednik vlade, a kome se ne sviđa, neka ide iz kraja. Mi smo vojska. Mora vojska da poštuje vlast u državi. Dobru vlast, ali lošu nikako. Ali narod odlučuje koja je vlast dobra, a koja nije. A vi ste došli da pomognete, a ne da se mešate u poslove ovoga naroda. Ja sam se ovdje rodio, ja nisam došao da pomognem. Ali moje misli... Idemo dalje, nemojte li ovo. Ovdje ima 3 Nemojte ljudi moji, pa sad mi se borimo. Nije njegovo da se meša u to. Na kraju posjete vatrenog položaja Lišana Tinski vojvoda nije mogao da izdrži, već je morao da opali bar jedan rafal iz Spama. To on radi, on se pusti na nas.
Gledajte malo Vojvoda Rokšit. A Ruvi je dječna paljba. Može. Par metaka samo. Dobro, par metaka. Pa ćare da nisam. Znači, tu ima i s ove strane, komandante dođite ovdje. Nećemo se svađamo, hoćemo srpsku vojsku da znam da svi jedni i drugi. Ovdje sam došao da se pozdravim, jedem za Beograd. Hvala vam na posjetu. Hvala. Kako će vratiti? Poslao nam je. Pa ne, ali vi se slažete. Njega je Babić heroj, a ja sam samo kondicioni instruktor. Ušli ste u politiku previše, niste smeli. Gospodine, ja Ako samo je govorim došlo istinu, do ja ne sukoba, smem da kažem svoju istinu. ne smijete dok rat ne završi. Ako ta istina nije korisna u ratnom stanju, ne smijete da je A ko kažete. sam me zaključio? A morali ste sami da zaključite. Ja sam zaključio da sam shvatio to što vidim. Epa, naneli ste samo najbolju štetu. jedinicu Samo koju ste sam štetu naneli. Vojvodo, kako sam rapustio Da. kapetan vratio? Za kapetana ima ratište u zapadnoj Slavoniji, tamo vape za sposobnim komandantima. Ima u istočnoj Slavoniji dalje. Ali kapetan je došao ovdje. Pa došao je ovdje i ovdje je dao Ne, mnogo. ovdje imate Milana Babića. On je vaš nema heroj. ga, nije. On je heroj. Slušaj, tako ne smijete da postavljate stvari. Vi ste ga Ne proglasili smijete. herojem po meni. Vi danas bunite vojsku protiv predsjednika vlade Krajine. On je predsjednik vlade. Kakav On je da je je... kukavica i izdajnik Sad. koji je razbio našu jedinicu. Koji je razbio Kninče. Koji je Vi razbijate front ovdje. I niste trebali ni da obilazite taj front. Vi razbijate front. Tako to ne može. Da se borimo Molim, pošto ovo je sam moj teritorij, ja ne bih želio da se to ovdje razgovara. Ja sam došao da pomirim Milana Babića i Milana Bačića. Dobro, u redu, ali niste trebali o tome razgovarati ovdje. Imamo mi borce ovdje svoje, sve, s odim riječima, ako se s odim došlo, bolje da niste došli. Bolje da niste došli. Najbolje je ono da koga Hvala vam na početi, ali niste trebali A govoriti. ko pita Ako je narod? to to. Pustimo mi to narodu i to nikad nije bilo, niti će da bude. Vas vojska traži ovdje, da dođete ovdje. I vi ostane. To utiče na moral, A i Vojvod. puno toga. Ali Babić, Vi morate da budete tu. Ušli ste u sukobu koji niste smeli. Pita se, Babić je Babić predsjednik vlade, a kome se ne sviđa neka ide iz Mi Krajine. smo vojska. Mora vojska da poštuje vlast u državi. Dobru vlast, ali lošu nikako. Ali narod odlučuje koja je vlast dobra, a koja nije. A vi ste došli da pomognete, a ne da se mešate u poslove ovoga naroda. Ja sam se ovdje rodio, ja nisam došao da pomognem. Ali Bez obzira. Idemo dalje, ovo nemojte li ovdje ima dve struje. Nemojte ljudi moji, pa sad mi se borimo. Nije njegovo da se meša u to. Na kraju posjete vatrenog položaja Lišana Tinski vojvoda nije mogao da izdrži, već je morao da opali bar jedan rafal iz Spama. To on radi, on se pusti na nas. Gledajte malo. Šta je bilo? A gdje je to on smešan? Bojo! koji zajedničku borbu. Postavili smo depešu predsjedniku da se treba dobiti. Snimak govori o beogradskoj bahatosti i o potpuno bolesnim međusrpskim odnosima. Nije, samo. Kapetan Dragan zamijenio jer je bio protiv Petnica, ali nismo... Predsjedniče, prođite malo s ove strane, komandante dođite ovdje. Nećemo se svađamo, hoćemo srpsku vojsku da znam da svi jedni i drugi. Ovdje sam došao da se pozdravim, jedem za Beograd. Hvala vam na posjetu. Hvala. Kako će vratiti? Poslao nam je. Pa ne, ali vi se slažete. Njega je Babić heroj, a ja sam samo kondicioni instruktor. Ušli ste u politiku previše, niste smeli. Gospodine, ja Ako samo je govorim došlo istinu, do ja ne sukoba, smem da kažem svoju istinu. ne smijete dok rat ne završi. Ako ta istina nije korisna u ratnom stanju, ne smijete da je A ko kažete. sam me zaključio? A morali ste sami da zaključite. Ja sam zaključio da sam shvatio to što vidim. Epa, naneli ste samo najbolju štetu. jedinicu koju Samo sam ste štetu naneli. Vojvodo, kako sam rapustio Da. kapetan vratio? Za kapetana ima ratište u zapadnoj Slavoniji, tamo vape za sposobnim komandantima. Ima u istočnoj Slavoniji dalje. Ali kapetan je došao ovdje. Pa došao je ovdje i ovdje je dao Ne, mnogo. ovdje imate Milana Babića. On je vaš nema heroj. ga, nije. On je Slušaj, heroj. tako ne smijete da postavljate stvari. Vi ste ga Ne proglasili smijete. herojem po meni. Vi danas bunite vojsku protiv predsjednika vlade Krajine. On je predsjednik vlade. Kakav On je da je je... kukavica i izdajnik Sad. koji je razbio našu jedinicu.
koji je razbio Kninče, koji je Vi razbijate front ovdje. I niste trebali ni da obilazite taj front. Vi razbijate front. Tako to ne može. Molim vas, pošto ovo je samo moj teritorij, ja ne bih želio da se to ovdje razgovara. Ja sam došao da pomirim Milana Babića i Milana Bačića. Dobro, u redu, ali niste trebalo o tome razgovarati ovdje. Imamo mi Borce ovdje svoje, sve, s odim riječima, ako se s odim došlo, bolje da niste došli. Bolje da niste došli. Najbolje je ono da koga narod... Hvala vam na početi, ali niste trebali govoriti. A ko pita narod? Ako je to to. Pustimo mi to narodu i to nikad nije bilo, niti će da bude. Vas vojska traži ovdje, da dođete ovdje. I vi ostane. To utiče na moral, A i Vojvodin. puno toga. Ali bar... Vi morate da budete tu. Ušli ste u sukobu koji niste smjeli. Pita se, Babić predsjednik vlade, a kome se ne sviđa, neka ide iz kraja. Mi smo vojska. Mora vojska da poštuje vlast u državi. Dobru vlast, ali lošu nikako. Ali narod odlučuje koja je vlast dobra, a koja nije. A vi ste došli da pomognete, a ne da se mešate u posloj ovoga naroda. Ja sam se ovdje rodio, ja nisam došao da pomognem. Ali moje mišljenje... Idemo dalje, nemojte. Ovdje ima 2 struje.